In the name of Jesus, the Son of God, the one who created me. Siyanibingelela bazalwane. Lo khuluma nani brother Enigma. I greet you all today. Bazalwane, mina angisumfundisi. I will always tell you. Mina angisumfundisi, angishumayeli. I am not a prophet. No. Ngumntwana kaNkulunkulu njengawe. Ngiya esontweni njengawe. Angishumayeli nami ngisafundiswa esontweni. It's just that umuno of the Lord, the finger of the Lord has appointed you, and the finger of the Lord has appointed me. Ukuthi wena ube mfundisi, mina ngihambise isambulo. Wena ube mprofita, wena ubone imibono, wena uyenzeni. Omunye nomunye unikwe okwakhe. Wena umuntu bakaNkulunkulu ukukhombile wathi wena you will worship, uzacula esontweni. So if you are a worshipper in a church, worship. If you are a worshipper, don't act like a celebrity, bazalwane. Uma uyoculela uNkulunkulu laphaya in a church as a worshipper in a worship team. Uma uya ngaphambili uyocula, remember, awuculeli umfundisi, awuculeli bandla, uculela uNkulunkulu. So you must dress, ugqoke njengomzalwane, ugqoke njengomntwana wakaNkulunkulu, because uma nicula lapha in a worship team, nalapha ezulwini bacula nawe. So you must sing in a holy manner, ucule kahle, ulokukhumbula uculela uNkulunkulu, so that the angels lapha ezulwini bacula nawe. Uma ucula la emhlabeni nabo bacula le ngoma le ewicula esontweni, bahamba nawe thro, because ucula kahle. So worship the Lord in a good manner. Saba uNkulunkulu wena mzalwane. Amen. Bazalwane, ake sikhulumeni ngale ndaba le iyenzakala ngale ngasezihogweni. Why? Because I said to you in the past, ukuthi iBhayibheli in the book of Luke chapter 16, ithi the rich man ongale ngasezihogweni, and ukhulumile wathi, Baba Abraham, please thumela abazalwane kithi bayotshela bosisi bami nabobhuti bami nabomalume nabo-anti nabomakhelwane bami, thumela bayobakhuza ukuthi baphilele uNkulunkulu. So because kune-scripture esisho kanjalo, that's why the Lord uyathumela ke. Uthumela thina kuwe mzalwane. Siyazwana? Kuwe mzalwane. That's why, because the rich man said, thumela, send the Christians to my brothers and sisters. So mina ngila eGauteng, ngila eSebokeng, eVaal, eEverton. Ke ngiyathumela ke because uJesu ungithumile wathi hamba uyobatshela. So sengiyanitshela ke. Bazalwane, kunomunye umfundisi ngale ngasezihogweni, because uJesu uthi umfundisi lo muntu lo. uJesu athi lo muntu lo bekuwumfundisi ngesikhathi aphila lapha emhlabeni. Ningizwe kahle bazalwane. Umfundisi lona ke uyasha, and mangithi uyasha, abantu abashayo ngasezihogweni bazalwane abana shape. Awusaboni ubuso bakhe ukuthi bekamuhle or bekamubi, awusaboni. Why? Because uma uJesu the time avelisa lo muntu ashayo, umvelisa sokuyinto echile, uzabona nje ukuthi umuntu, and uzabona ukuthi lo umfazi, lo indoda. Kodwa ukuthi umuhle kanjani angeke ubone unless ashe umzimba wakhe uphele, usala amathambo, skeleton. Then afterwards kuzovela umzimba umuhle, inyama izovela ivala amathambo wakhe kube umuntu. Then kukhona uzokhona lapho ukubona ukuthi okay, oh, this one was Brenda Fassie, I know her. This one was Lebo Mathosa, I know her. Sazwana bazalwane, ngifuna ukunitshela kunomunye futhi ubhuti, ngiyamazi nonke. Abantu bacabanga ukuthi uLundi aqulayo, uLundi, because ushonile, abantu bathi bekacula igospel, so they think ukuthi usezulwini. Ayihambi kanjalo bazalwane. Solomon the son of David ubhalile ngaseBhayibhelini, ubhale ama-proverbs kodwa akekho ezulwini. He is right in hell, uyakhala uyasha. So ke ningacabangi ukuthi uLundi because bekacula igospel, ningacabangi ukuthi ungasezulwini. Izulu
izulu likahle, the heaven is holy, 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 holy. Ningizwa kahle bazalwane? Ngiyazama ukukhuluma isiZulu. So izulu liyingcwele bazalwane. Ligcwele ngobungcwele izulu. Akungeni abantu abacula igospel kodwa abanabo ubungcwele. Sazwana ke? Because mina I know ngizamile ukuthi ngifunane noRebecca Malope ngizomtshela ukuthi hela sisi yenza ukuthi igama lakho libhalwe ngasezulwini because alikho. Ngizamile ukukhuluma neproducer yaka Rebecca Malope ngamfonela ngathi sisi ngihlanganise noRebecca nginendaba esiphume ezulwini ngifanele ukuthi ngizomtshela Rebecca yeka 1 2 3 so lo sisi lo azange angihlanganise noRebecca so ngiyalula. So abantu bathi bani hey bazalwane ngiyanitshela bonke abomandoza nabobani abekho ngasezulwini. Ningizwa kahle bazalwane? Bonke abohumasikela abekho ngasezulwini. Ningizwa kahle ke? We have two kingdoms. We have the kingdom of hell and we have the kingdom of God. If you are not in the kingdom of God, you are in the kingdom of hell. Ningizwa kahle bazalwane? So ke ningibona ngikhuluma ngabo Kelly Khumalo ngibhale ku my profile picture about Kelly Khumalo. It is because lapha in the pit of hell ngasesihogweni bazalwane kunabantu, abantu laba bayasha kodwa bala emhlabeni abakashoni kodwa banemizimba eminye ngasezihogweni. They are dying, they are burning, bayasha bazalwane kodwa I don't know how to explain this. Bangasesihogweni kodwa abakafi labantu balokhu bakhona emhlabeni. Kodwa uJesu athi yes, abakafi balokhu bakhona emhlabeni bayaphila kumnandi for bona emhlabeni but spiritually sebashonile. Lokho kusho ukuthi mabashona emhlabeni sebanemzimba ngale uyongena nje umoya wakhe emzimbeni lo ashe ke ashe samampela. So ukuthi uJesu uyenza kanjani le ndaba akubonisa abantu ngasezihogweni kodwa balokhu bala emhlabeni. I don't know ukuthi uyenza kanjani. What you must understand is that Jesus is the Lord. Angithi Jesus is the Lord, uNkulunkulu. He does everything. Uyenza into ayithanda, uyenza izinto those even we never thought about it. uJesu uyaziyenza, uNkulunkulu. So ke bazalwane bengithi nginitshele nimbona aloku aqula nje uKelly Khumalo uyasha ngale. UKelly Khumalo bazalwane nimbona aqula kanje emhlabeni aloku aphila uyasha ngale. Even though ningamuzwa aqula igospel, that's not the reason. The reason is you must repent and live a holy life and you must confess. So kunezinto abazenza in secret and bathi hayi abantu abayazi indaba yami ngiyi-1. Hey, lungisa indaba yakho noJesu because he knows anything. uJesu amehlo wakhe abheke everybody and akakubhekanga like he is from a distance. It's like ume nawe ingathi uhamba nawe everyday ubona into eyenzayo ubona into ebicabangayo noma ungavala uzivalela ngasekamreni ugeza uyi-1 uJesu wakho because ukudalile uyakubona, he knows anything. Noma wena ungathi ngizivalele ngiyi-1 ngasekamreni ngiyageza uJesu wakho uyakubona unawe ukudalile. Sazwana ke bazalwane? Nimbona uKelly Khumalo aloku aqula kanje unomzimba wakhe ngasezihogweni, umzimba wakhe uyasha. Sazwana? Amen. So ke bazalwane kunobhuti ngale ngasezihogweni. uJesu athi this man was a pastor ngesikhathi asaphila emhlabeni. So umuntu lo uyakhala, uyamemeza, uyasha. Amadimoni ayamthatha bazalwane bamfaka in something like a balloon. Into le ngathi ibhaluni enkulu angiyazi ukuthi amadimoni ayenze kanjani ibhaluni le. Bafaka lo bhuti lo ngaphakathi kule balloon then bayivala then bayidonsa phezu komlilo, bayidonsa amadimoni agijima ngayo ngathi badlala ngalo muntu bayahleka uyakhala ungaphakathi ebhaluni. Ibhaluni le uma iloku ithola umlilo kunala izobhoma khona. Ibhoma yenza umsindo kakhulu idabuke. Mayidabuka ibhoma kuphuma amaphisiphisi lo bhuti loya umzimba wakhe udubula njengebhomu uyaphuleka phisiphisi izandla ziyale amanyawo ikhanda liyale uyaphuleka phisiphisi like a bomb explosion. Siyazwana bazalwane? So after a minute ubona amathambo wakhe abuyela.
kusuka lakathi awele khona amaphisiphisi ayabuyela ayahlangana futhi kuba into eyi-one. Just like uma sifunda i-Ezekiel 37 la iBhayibheli ithi amathambo azohlangana kube umuntu. Lento le ibhalwe ngaseBhayibhelini ukuthi mathambo hlanganani iyayenzakala ke ezihokweni, iyenzakala ku-everybody. Mamsha inhloko yakhe iwelele ashe makaqede inhloko yakhe iyasuka lapha iya futhi emzimbeni kuba umuntu futhi. Izinto ezenzakala ngale is like a magic. So uJesu athi simbona kanje umfundisi lo amadimoni adlala ngaye nje. uJesu athi he was a gay, bekuyi-gay. Ngapha umfundisi uyashumela, ngapha i-gay. Ebusuku ulala namadoda, ebusuku ulala nabafana. Siyazwana, uJesu athi he was a pastor and he was a gay. uJesu athi usha kanje it is because uyaliyazi iqiniso ukuthi uNkulunkulu akadalanga ndoda ilale nendoda. uJesu athi uyayazi nomuntu le ndaba because he was a pastor, kodwa ulala nabafana, ulala namadoda. Akasatanga yena, it's just that ulala nabafana, ulala namadoda, uyababhadala. Siyazwana, kodwa umfundisi. So bazalwane, bengithi nibone ukuthi uSathane udlala ngabantu kanjani. Lo muntu lo uyashumela umfundisi, kodwa it's a gay. He is a gay. Unalo iBhayibheli, angithi unalo iBhayibheli because bekumfundisi lapha emhlabeni, kodwa ulala namadoda and naye yindoda. Ulala nabafana kodwa naye bekumfana, ngapha uyashumela. So that's how uSathane adlala ngabantu ngakhona. And abantu bathi bona banama-rights, bathi mina no, I'm a gay, I have a right. Ama-right lawo aphuma, they come from your government, akaphumi ezulwini ama-right wakho, because in our government there is a laws and imithetho yakaSathane. Kulama government wethu kunemithetho yakaSathane iphuma e-UK iyasebenziswa la eSouth Africa. Iphuma e-UK Queen Elizabeth, yes, Queen Elizabeth, because Queen Elizabeth limona aphila kanje bekaphila for the second time, yidimoni. Nimbona aqeda ukushona khona manje bekaphila for the second time. Uye washona before wabuya futhi wazophila futhi, so ushonile futhi. Uke wabakhona wafa wabuya futhi, ngesikhathi abuya wazophila for the second time, now ushonile futhi. Angithi ushonile khona manje, angithi yes ke sikashone kabili manje, uphile kabili ushone kabili manje. So eminye yemithetho eyenzakala la eSouth Africa iphuma kuye Queen Elizabeth, because uye akhiphe uMandela ejele namadimoni wakhe. Siyazwana bazalwane. So umfundisi lo he was a gay. He was a gay. So ama-gay akangeni ezulwini. That's why uJesu athi nginibonisa lokhu nihambe niyoshumayeza ama-gay ukuthi asindiswe. Umuntu azibone ukuthi yena umfana or intombazana. If uyazibona ukuthi untombazana uzasatana nendoda ke. And uma ubona ukuthi wena uyindoda uzasata umfazi. Ungaziboni ukuthi wena uyindoda kodwa ulala namadoda, uzaphendula kahle mawuqeda ukushona. Uzobuza mawuqeda ukushona ukuthi uma usibheka ubonani, ubona umfazi kuwe or ubona indoda na. Once wena uthi ngibona indoda, immediately uNkulunkulu akasakhulumi nawe. Umoya wakaNkulunkulu uyakuthatha ukudonsela le ezihokweni uyosha, because ukhulumile ngomlomo wakho ukuthi wena uma usibheka ubona indoda. So uma ubona indoda, why ulala namanye amadoda? Because uyindoda wena. Why ungalali nomfazi? Why ulala namanye amadoda? Because uma ushona wena lesbian, uNkulunkulu uzokubuza one thing ukuthi are you a girl or a boy? Uma wena uthi I'm a girl, uNkulunkulu uyakhona ukubuza are you a girl or a boy? Or uNkulunkulu uJesu uyakhona ukubuza ukuthi what is this? Wena uyamtshela ukuthi amabele wami. uJesu athi amabele ngiwanikeze amantombazana or ngiyanikeze abafana. Wena uzothi ngiyanikeze uNkulunkulu uwanikeze amantombazana. Then uJesu uzobuza ukuthi okay, so because unamabele umfana or intombazana. Wena uzothi ngiyintombazana. uJesu uzothi so why uthandana namantombazana amanye? Uma kubuza ukuthi why uthandana namantombazana amanye, why ulala namantombazana uyintombazana,
angeke ukhona ukuphendula uma uJesu akubuza bazalwane, because uma uyenza isono, uma ususonile, uma uya kuJesu for a judgment, uyaqhaqhazela bazalwane, because awuyazi ukuthi what is the decision of the Lord, uzothini, angena or angengeni na. So uma ubona uJesu and ushonile and uyazi amaphutha wakho, immediately uma ubona uJesu ivalo liyagqwala kuwe, because angithi ushonile, this is the judgment time now, uzojudgwa ngithi. So uma ubona uJesu, izono zakho kade uzenza ziza zonke phezu kwakho, ziyakuqineza, then uzokhala kakhulu, ukhala before uJesu akhuluma nawe. Uyakubuza ukuthi uyintombazana or umfana na. Wena uzothi intombazana, athi yini le, wena uthi amabele, athi okay, amabele ngiwanikeze abafana or amantombazana, uthi amantombazana, athi so why wena uyintombazana uthandana namantombazana? Makaqeda ukusho kanjalo uzokhala, angeke umphendule, uzokhala bazalwane. Angiyazi ukuthi uJesu unjani. Uma umbheka uzoqhaqhazela, uzokhala, and uma umbheka uyabona ukuthi yo, lo muntu ugcwele ngobungcwele. Uma umbheka ubona ubungcwele and wena ushonile ubuye ukuphila impilo yakho, uyazicelela wena. Akubuze uJesu ukuthi abantu abayenza imisebenzi yakho bafanele ukungena ezulwini na. Wena uzothi cha. Mawuthi cha, umoya wakaNkulunkulu uyakuthatha ukumukisa ezihogweni immediately. Wena self usijajile. So ke bazalwane, ngifuna ukunitshela laphaya inside the pit of hell kune department yama-gay and lesbian. Why? Because izwi likaNkulunkulu alitshintshi. As long kubhaliwe in the book of Levitic ukuthi abafazi abalali nabafazi, amadoda abalali nabadoda. So it is written, and because it is written, uSathane yena uyenza ukuthi lento le uNkulunkulu angayifuni, uSathane uyenza ukuthi iyenzeke. That's why ama-gay nama-lesbian anama-rights. Why anama-rights? Because inside our government, members of parliament, most of them are devil worshippers, kodwa abayazi. Why ngisho kanjalo? Because if isikhathi sifika ukuthi iparliament izocala or bazokhetha members of parliament, labantu laba ababusayo, laba abantu baka-ANC, omunye nomunye uya ku-witch doctor yakhe uyofuna amandla ukuthi ufuna ukuzokhetha kube i-member of parliament. So omunye nomunye uya enyangeni yakhe uyogeza, uyosacrifice, uyenzani, so that the president azobakhetha ukuthi wena uyiminister yalo, uyiminister yalo. Nibabona bagcwele nje iparliament, they are devil worshippers. Baphethe imithi, bathwele labantu la, bathwele for ama-position wabo. So because bathwele, uSathane uyabasebenzisa mabalele. uSathane ubanikeza ama-plan. That's why uzabona iminister iza ngeplan eso ine-parliament, athi into eso neso ifuna ukuthi isuke, or into eso neso ifuna ukuthi iyenzwe. Uthole ukuthi a member of parliament uyasukuma ngaseparliament athi no, ama-gay nama-lesbian afuna ukuthi abe nama-right. Kusuka lapho indaba leyo sebakhuluma ngayo eparliament. Ize ngobani? Ize ngalo imember leparliament. Why? Because amademon amnike le ndaba alokalele ebusuku, bamnikeza le ndaba, yena acabanga ukuthi uyayiphupha, kanti ama-devil worship bamnikeza le ndaba ukuthi wena mawufika eparliament ukhulume ngale ndaba la. So yena makavuka ekuseni ucabanga ukuthi bekaphupha, kanti ama-devil worship amnikezile indaba leyo ukuthi akhulume ngayo eparliament. Because labantu laba abahlale ngaseparliament bazalwane bathwele, they come from the witch doctor, banemithi yabo ukuthi bazogcina ama-position wabo, basebenze kamnandi, bahole kamnandi, bathwele. Everybody uya enyangeni yakhe for the position of ministers. So because bathwele, uJesu athi bonke banjalo ama-devil worshipper, but they don't know. Amen bazalwane. So bengithi nginitshele ukuthi gay and lesbians, uNkulunkulu unibuza into eyi-1. Even if ungasindiswa, if wena usindiswile, kodwa uma ulokuza esontweni awutshintshi, uloku uyi-gay, ulala namadoda amani, kodwa ususindiswile, uya ezihokweni, uloku uthayitha, ukhipha imali, unikele esontweni, uzoya ezihokweni. uJesu uNkulunkulu abathengwa ngemali, because imali yakaNkulunkulu. So uNkulunkulu akathengwa ngemali. uNkulunkulu ingqondo yakhe iyakhona ukutshintsha uma uyenza intando yakhe, naye uyatshintsha ukunikeza umusa wakhe uma uyenza intando yakhe. If you feel that you are a boy and you like other boys, you are a gay, uNkulunkulu uzokubuza into eyi-1, umfana na, ubonani kuwe? Wena uzothi ngibona umfana, then ke ucedile ke.
uNkulunkulu athi so why uma umfana olala nabanye abafana baphi abafazi uzothi kodwa mina nginama feelings wamadoda uNkulunkulu athi that are the feelings, that is your mind wena ubonani angithi uyindoda so hamba uye ezihogweni awuyenza ngentando yami and uma athi hamba uye ezihogweni lapha phezulu kuyabhalwa Levitike then kuvela ichapter neverse eshoyo ukuthi ngithe mina uNkulunkulu amadoda angalali namadoda akakujaji nje uNkulunkulu uma akhuluma nawe azokujaji kuvela amavesi phezulu emoyeni escreenini kuvela iverse Levitike then kuvela ichapter 18 or 19 then kuvela iverse leyo then ke uma wena uzange uyifunde ayifuni uNkulunkulu le angithi ubusonto emhlabeni ubusindisini so why ubungafundi iBhayibheli iverse yona izovela chaka ibhale Levitike kubhalwe ichapter kubhalwe neverse then ke bekubhalwa ukuthi amadoda angalali namadoda so uNkulunkulu ujaja abantu kanjalo ukujaja ngelizwi lakhe ukuthi izwi lami lithi so and so so why wena udlule imithetho yami so bengithi ke bazalwane uma umuntu pregnant ngesikhathi wena sisi pregnant uloku uhamba elokishi uya phansi phezulu ngale pregnancy yakho kunama devilship ahlala la uhlala khona if bafeel jealous for wena ama devilship angithi awayazi ukuthi abobani la uhlala khona ama devilship agqwele everywhere la sihlala khona every street la sihlala khona amalokishi kunama devilship kunamantwana aba devilship abafana ama devilship kodwa we don't know ukuthi these people are devil worshippers kodwa bona bayazi so if babona ukuthi wena you are pregnant and uloku uyaphansi phezulu estradini awuhlali kini babona ukuthi okay usibongile pregnant so if I feel jealous kuwe ebusuku mawulela uzoza namademoni wakhe bazotshintsha lo mntwana lo uma bazobona amademoni akhona ukubona ukuthi what is inside the pregnancy bakhona ukubona ukuthi umfana so i-devil worship lizotshela amademoni ukuthi okay umfana mushintshani ingqondo yakhe niyenze ingqondo yabantomazana so that makavela la kuzovela kumfana uzoyenza imisebenzi yamantombazana into le ama-devil worship namademoni bayenza by the moment you were pregnant so wena sisi uma uzala umntwana kuzoba umfana uzoyenza izinto zamantombazana and wena uzothi hayi umntwana wami muyekeni uzalwe aso akazenzisi since ngimzala uloku yenza lezi zinto ngimzale aso uNkulunkulu umdale so akusu uNkulunkulu ama-devil worshipper because wena awuthandazi by the time you were pregnant you should have prayed ngesikhathi wena pregnant wena sisi if wena ubusindiswini ubuza thandaza every time mawulala nasekuseni mawuvuka ubuza thandaza le pregnancy le yakho le ukuthi uthola umntwana akahle ukuthi the Lord protect my baby inside my tummy so because wena usindiswanga that's why awuthandazanga so that's why amademoni akhona ukuthi bangene inside your pregnancy batshintshe ingqondo yomntwana wakho umfana bayamnikeza ingqondo yamantombazana akusuNkulunkulu uSathane namademoni wakhe bayakhona ukuyenza bayakhona and futhi ama-devil worship bayakhona banesikhiya sayo basebenzisayo it's a spiritual key mabakubona pregnant bayakhona ukukhiya uzaba pregnant for 2 years bayakhona ukuyenza uza esibhedlela abodoctor bazathina asibona umntwana sibona nje isisu asiyazi ukuthi umoya ngaphakathi ophethwe yini kanti kunomntwana ngapha ama-devil worship namademoni bakukhile for 2 years siyazona ke bazalwane so ke bengithi nginitshele ukuthi gay and lesbian you must repent ama-gay and lesbian akekho lapha ezulwini uzobhayizisa abantwana bakaNkulunkulu lapha ezulwini so abangeni ama-gay and lesbian noma ungazitshela ukuthi ngizalwe ngiso yes uzalwe unjalo kunabantu lapha emhlabeni bazalwe banama-shape amanye uNkulunkulu akabadalanga kanjalo abathakathi nama-satanists bayenza ukuthi lo mntwana azalwe azalwe angakhulumi azalwe angaboni ama-devil worship namademoni bakhona ukuyenza lento leyo kodwa wena if you are a born again Christians and you are pregnant every time you must pray for your pregnancy angithi unayo i-pregnant so uyayibamba ngezandla uyithandaze uthi ngegazi likaJesu ngiyamfihla umntwana wami ngimfihla lo Sathane because uSathane akusiyintanga yabantu uSathane was not just an angel he was a cherubim and i-cherubim
inkulu ngerank kuma-angels. Sazwana ke bazalwane, that's why uSathane aphathisa uNkulunkulu istress, because uNkulunkulu ufundisa uSathane izinto eziningi. By the time uSathane bekuyilisipa, by the time uSathane bekaphila lapha ezulwini, by the time uSathane abizwa Lucifer, uNkulunkulu umnikeza amandla amaningi, because uLucifer bekahlala noNkulunkulu lapho abona ukuthi uNkulunkulu uyenza izinto kanjani, wagcina sekabona ukuthi yena angazenzela naye. Siyazwana ke bazalwane. So ke uSathane akusintanga yethu, akadlali uSathane, usemsebenzini. Ama-president wonke the world went ubatshela ukuthi bayenze imithetho yakhe and bayayenza bazalwane. So uSathane akusinto yokudlala bazalwane, akusinto yokudlala. Uke waya kuJesu ngesikhathi uJesu asaphila emhlabeni. Angithi masifunda iBhayibheli, wamulinga wathesta uJesu wamkhuza. So uJesu umkhuzile so that nathi simkhuze, simtshele ukuthi Sathane suka la. So thina asikhona ukumkhuza. Uma sinikeza amantombazana amahle siyajabula. Uma umuntu akunikeza imali eningi athi sikunikeza nayo imali, kodwa ungakhulumi ukuthi yimi engibulala imali, siyayithatha imali. Uya lapha ecourt, abantu ama-magistrate banikezwe imali ukuthi ngimbulele, kodwa wena uthi angambulalanga, banikezwe imali. So imali uzoyinikezwa kulo muntu lo ukuthi ungamfaki ejele, uyayithatha le mali. Kanti no, le mali le ayiphumi kulo muntu lo. Spiritually le mali le iphuma kuSathane, uthenga wena judge, because uSathane ufuna ukuthi wena judge uma ushona uye ezogwini. Siyazwana. So the love of money izenza ukuthi abantu bathathe imali, kanti le mali abayithathayo bathengise imeya yabo baya ezogwini, because batshintsha the truth. Uma umuntu lo wrong, bathi bona bathi akekho wrong, right. Why? Because lo muntu lo mnika imali. That's why iBhayibheli masiyifunda ithi nina bojaji niya ezogwini, because nithi into right nithi wrong, and le wrong nithi right. Umuntu anecala nithi akanacala, because unikeze something. So ke bazalwane, bengithi nginitshele ukuthi le gay and lesbian abekho ezulwini, bagcwele ngasezihogweni, gay and lesbians. Ningathi anganitshelanga, because uJesu usithumile ukuthi go and tell my children ukuthi uyayisangoma. uJesu uyakuthanda, sindiswa wena sangoma. If ungafuni ke then awufuni. Gay and lesbian, uJesu uyakuthanda, sindiswa. If umfana, live like a boy. If you're a girl, live like a girl. Sazwana ke uNkulunkulu ukudalile lokho. Ungabi intombazana uhlala namantombazana. That is not the will of the Lord. That is the devil himself. He is working in your mind. Wena uzozitshela ukuthi hey, nginama-right, ama-gay and lesbian anama-right la eSouth Africa. Yes, those rights come from the devil. Noma ungathi ugovernment uyisayinele, yes, ugovernment uyisayinele, because ugovernment unendlebe elalela uSathane. Ugovernment akakhona ukuyenza right and wrong. Uthi nje okay, amalungelo wabantu. Amalungelo wabantu, noma abantu baya ezihogweni, uthi amalungelo ya basikhethela. Okay, so wena ke mzalwane, izwi likaNkulunkulu kuDuteronomy noma lithini? Lithi kuwe, choose life not death.